Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule Manipur lam thu thar kan riat thei ang kan ngai thla ho le dona he thu kan buat sai hi zandar som pakhat le achan ve rik don naya kan buat sai ani ya mun sang sanga thu thar sang te kan han ngai chang ve thina thu thar in ka na han ti ang chi te hi om lem lo phei chuan mi puina kan ngai thak du zong deuh te han zon ve te hi ngai thina enge thil thleng ti te chu tiang ani awang chuan new si duangin kan ron da ma thei lo ani ti kha kan soi ma sadu a ti chuan hei atil lama kan soi du chu kan unau te tan tho lomin ron tho a heng hi kan soi to ang khan eile baran har sa maya thil dang pongai to hlei thei ani lova tuna hian hei khamen lok lam kan ti meitei hovina biak in an suwa sama tlemlai dewa po kha biakina serle sang te ti borbanga biakin chunga Christian te in nei dan anga meitei ho an in nei fiam na vel te khami nuwa an biakin zong pon nor chiat vek na mun kha ania in thilpe ka tang hian chengwai khatle singsari vel bor line in ka hria chual lo chuan tiang chuan kan lo pui to akan puin chiang zokin a hriang chu khang ang te kha an nia tin tuna hian mun dang te po aile bar lama tan pui tur hi ruang man na siam me kan ya thil ti zung the ani lova kitilaya an ma mo aile in tur te po bu fai te han le mai tur te om lo chang alo om ve thina chung te ani awang chuan duangin in thil pek te po kan sem zung thei lova tin amun ahla a eng angin ngan ron la kang ti te kha eng kim mai ruang man na nei pui vek ka chu tiang anga thil ti chunga ya kitilaya tu hne na mo poisa handa to pa ni khatiang anga thil ti kha kan ti ve dan ani lova an ma ni ku ta thleng nge ani ti kan thiat ve kha kan du ati thil kan lei sakhian dora helaya tang hian kan pu tenen poisa kan han thuna ti chuan an nin dora tangin an mamo bu fai le eile in tur te khan lo la mai thina chutiang ang chuan an ma ni ku thi thleng nge thina ni ti po khamin lo riat pui kan du a khalaya kha kan ta lang ma sa du a ang po ni se kan unau te ta na tholom ron tho tu zong chunga tharin lom thu kan soi le a ti chuan eng chen nge buai hi aum don po soi thela ni lova hei ti hian an rai vung thina mei tei hawan ron thok chua kan in kap le thut thina amai ro chu hetiang anga in ka na hi thleng lo po ni se kan unau te hi chhun jan zoma duty rang an nia khang ang duty na kha kan ina chok va ei lo ka karon kal le ang ti the ni lova ram hla tak kilometer engemaw chen kal ngai te nia chuwangin amhuna eile in anin bol hrim anga ya chu tiang lo chuan ina tanga langa kal mai pha kan si lawa eile in tur te ma nia in tum vek khathil the ani bik lawa tiang chuan heng in thil pek te hi anei le in tur nei chhun ani awangin kan ram chan ang kan unau te ta na luang chuak thei kan omani chuan ron luang chuak zel tur poina tharin kan han gen le chewa kan soita kan khan boy hun chung a rei to a eile bar ngot po hian ta na har sa em to ni chuwangin in thil pek hi tlem lua tam lua om lovin an ta na hlu em ani ti kha kan soi non le mol du a kan unau te tan thnem ngai thila khalai ha kan ta lang le du atin hei comment lama te po tong ka moi lo tak te po kan dong fo maya nang nei pani hi poisa zong in ni achuti khati min ti te pon oma hetiang anga ve bur khon te hi kan cha kan bik lova adu po kan du a bik lo heng kan ve bur khon na chan te po kan soi to thina kan unau te hian an har sat na to awang hian voi tam tak tran puina te himin ti sak ve thengem min khon sak ve thengem tia min ngen tu ten om thina an hmaya za em a chung te wanga hetiang anga thil ti ve roi hi kan nia ti chuan hun rei tak kan han chola tuna an din mun te har sa chole to em a chung te wang chuan tlema zong tal po om thei chuan min lo ti sak ve le ram te wa min ron ti awangin tiang hian tlom le za po don lovin kan han ti ve le roi ani khalaya po kha min lo riat fia sak kan du bokani Manipura meitei hovin kan unau te an pu ming chiat na rap thlak tak mai chu rui hlo chung changa ani ti kan ria an chief minister Biren Singh nge point Manipura dan lova lo lut ku ki ho te hi Manipura rui hlowa ron sum dong te in Manipur mai ni lo mun danga te po thon chuak thin tu an nia
hetia anti mai pi lama hian rui hlo siam na man ruwa opiam te po hi aching tu an ni tin kan unaw te hi aron dem hle a chuwangin Manipur then thiang hi mani theinan chuan kuki dan lova Manipur aron lut te hi kan no chho vek an ngai ti in asoya ni kha arambai tengol ho hi an ngei om khop maya Brindai Khan Biren Singh Chief Minister te heroin number 4 a an sum dona apuan mual phau saka wangin atna atang poina ban pha a khathila wang khan an in te hal saka an wawa ama nunna tan ngei po apoi thei don ti in arambai tengol hovin silai ne an wauzoya chuwangin a thu soi te po sut le turin nan ti hialani kha ma se khatiang ang khan ti ma se khovelin thilni phung an thavek to a heta video kan hmu hi tlang mi ania arambai tengol ho chuan silain antina ani hi rui hlo zuar kani tin an soi lui tirani hetiang anga an chet dan zo zai hi arap thak tak zeta tuna po an chet dan rap thak tak mai hi an chunga atla tan chaumek zela heng an thil ti rap thak tak te hi an chunga hian alata zel point narin omani tin meira pai base kan ti ho te po hi training te an lo pe ve thina Kitilaya Central Force Duty Assam Rifle te anti buaidan tur te training pe in an silai te man saka an silai te po chu sak tuma chu tiang anga belet tur chuan training te po an lo pe ve na sa ni ti an video viral atang te po in amu thayani eng police kan pu hne na tangin mun thang report alak te ingai thak chhun zom hal mayang ole hosa in kan channel lo ngai thatu zo fa khovela zong te zana le du sakna chi bai kabu masa che woni hei Manipur unrang thanga ke ni zo fa te kan khosakna a te chuan voi in lama eng ma in ka na le boina han pa a lova amaro chu ban doi klak takin tu kin jing lam ma khan khowar don nei lama ti to mai la dar ni de dar thumin kara Manipura tu na ke ni zo fa te kan khopui lamka a kang nei achuaka sumi kang nei chuak chuanin in enge moni zat a kang rala sumtam tak a kang rala ni ti kha kan ria a i wan doi tlak pan ti khop mai tin hei Manipur mun ranga boin lama te khanin chanchin enge mo riat kan lo ni ya chung kan riak te atlang pui kan ron puang le anga hei tuna Lok Sabha in kan tur hemia hianin outar le inara candidate turin Indian National Congress Manipur chuanin mi patni tuna hianin an ron pholam to a outara hianin tangkhulpa Alfred Arthur ani anga tin inara hianin e Bimol Akoijam mete ading dona ni ti kha an ron puang langa tin nizan lam ma buk khanin mete ho mi pakhat thobal moijing mina bazara i Abbas antia Muslim ni omani hi an kidnap poka kan do hiat theidana chuanin a kidnap tu te hi arambai tengol ho an ni a arambai tengol ho hian ani hi an kidnap na chan po ani hi dam doi lampanga lo sum dong thin ni in an han pu chiat dana chuanin ani hi anin tuna thonau zam brinda ne na lo thok dun to ni in anin puan tira kamaro chu hey super cop kan ti mai nei chiama ni se thonau zam bin ra hi mithudik le mifel tak mai ania Mega Chandra kan ti tuna UNLA fa an ho tu fi pa kamonu hi ni in an soithin ani hi mithudik tak ani awangin binra hi tunma po in Manipura meite minister tele midang dangte hetianga damdoi lam drugs lam panga sumdong ho ado man thin te kha an chu awangin athin rimin police ani na atang po in a in bana tin
gallantry medal amu te po ada le hialani khati ang mihring kha ania amaro chutu na hianin rambai tengol ho chuan tuna medam bindra hi eti minchiat da an ngai tu ani tader hianin kan lo he thei bok ani ichuan hei Manipura tuna hian election a omdon awangin Manipur sarkar chuanin district tina kemi zoku ki omho zong te po kan silai ral thuam kan nei te gun license kan nei zong te district deputy commissioner office ani lo le thana police station a deposit vectorin thu chu asiama amaro chu hei kuki MP Manipur apo tuna kangpok pila matranga thu chu kan lo mu danin tuna hian ral nei kan ni ado nei lai kan ni awangin tu main in silaite deposit lo turin ti in tirna anron pe a hemi chungchanga hianin engi mo har satla le buaina in nei ani chuan emi ho nena ron thlen ro u ti in tirna ante bok ani tin hei tun lai hianin lam ka khopui chunga i buaina ne hi a om renga heng kan buaina te hi nambil chibila buaina ni deu ber hianin a hiat theya chuwangin heti anga chi le chi chibil kara heti anga buaina siam hi thil thalo takani hei tu na hianin do nei kan ni awangin rem na le in rem taka kan zawa ya kan tran hi apoi moa ho tu le huai tu zong te poin in rem na kong hi dapa thata ka kan tran hi apoi mo tak sidani ti kha kan han soidu te ni se mun rang tu na ke ni zo fa te kan chen na mun rang a te chuanin engma harsan na le buaina a omlo ani ti kha boina Manipur ground report kan han pe theite chu ani mai ole alo bome ne hei MP thana mai ta khop maya khalai chungchanga khan enge ni tuna me tei lampang kha chuanin anma ni lo ru dan le an du dan anga lang kha chu an chief minister Biren Singh hi MP lama khan in candidate ta jok se ti du tu te po kha an tam veu ni khana langa ma se kha thil kha chu athleng don lo ti achiang ta a khalaya khan enge ni ilo mu ve hrim dana kha han hriat ka chak hle mai tin tuna an candidate tura an ron war chu a hi e chiang deuh zokin ang mi nge ni ti te tin an MP tura an ron war chu hi atling ngei rin omin alangem ti lai vel bora kha mi han sai jaw sakla ka van du em nie tina tuna MP tura an ron war chu kan han sai kha chu Congress Party kita ani a Manipur inara khanin tuna mete ho kha ania bimol akoisam anti kha ania outara khanin tangkhulpa Alfred Arthur kanti kha ania anni pani hi Congress candidate anni a engpo ni se anni po hi henia in candidate tu chuanin mi thale mi ina andu chu ani ve thawin a khiatani maro chu BJP lampang kha chu tuna kan han ihan sai to angkhanin tuna Manipur Chief Minister N Biren Singh ani kha MP candidate tur kha tun thing hianin midang an soi ri kan la helawa ani kha Manipur BJP chuanin MP candidate tur kha BJP lamatlangin ani ti kha tuna kan han hriat theidan chu ania kan ngai ka to angkhanin Biren Singh hi adu tu tam takan omlain adu lo tu po tam takan omdon ani manjana po khan ka soi to in ka khia a tuna an MP ding lai sana zawba le simba kan ti le simba sana zawba ani hi meite rente anni kan ti kha ani hi tuna hianin engma soi hi a omlowa BJP a an MP kha ani si a tuna hian tunge
hey BJP Biren Singha adin to si chuanin tuna leisimba sana chawba hi khoilama nge engtin nge a omang politics hi akal san to do nge to aban san to do nge ti thu te po hi engma hiat kan la nei lawani engpo ni se hey engtin nge ni zel don ti chu kan soi theilo na chungin Biren Singha hi adu tu tam takan omlain adu lo tu po tam takan omani ti ero zong kan hiat awatiula hey meite ho mitam tak chuanin ani chief minister ani na atna atang hianin ban in omse ani hi Delhi lama MP in Chutira khatia state lama khan chutiang ma thu nei thelo tura da hi antum ani taberin alanga amaro chu enge kan khiat Biren Singha hi enge mot titak chuanin awan neina ahan kal thuama awan doina kal le ani chuanin MPA in candidate na hianin ani hi ating lo ani vai chuanin Manipura chief minister alal thut teng po cha danga ti chuanin MP po ni lo poina om thei thawani engpo ni se hei borok engtinge ronin lumlet jeldon kan khelawa engpo ni se hei April tate ron thar se mipui engtinge kan tiang mipui wan tlangina engtinge an boruak te engtinge a omzel ti kha apunina ron khilanga amaro chu tu na ri hi chuanin Biren Singha hi MP tura an ron vor chua chu BJP party lama pangatangin ani tin BJP te tuna an headquarter lama Delhi lama JP Nadda anti an ho tu pa verin a support thu te aron saiba ka Nagaland chuanin tuna NDPF kanti khang te khan support anga BJP itu mainan chu lowanga NDPF hi an support anga chutiang bokin Meghalaya po hianin MP party a omania chungte chu Shillong le tura hianani ani Shillong le tura a in candidate te po hi BJP inan support anga a khan pa in BJP anding lowang ti te kha voin lama khan chanchin kan lo se bokani lo ome ni thil hi chiang taka sai a har sa ma sengin hei mai te lampang hi chu tuna alanda na hi chuanin an ma ni hin in lungrual lo to maya chu wangin an tum ang le an du ang tak taka thu khat wa a buai chau tira an in lungrual thap ang ka chuan an cha chuak thei tak hianarin om to bik lawa amai ro chu kan soi fo to ang khan silai ko mor lama om an ni miawa wang hian chutiang khatiang tia khitilama thunei tu ho arambai tengol ho tele enge ni unactivate ho tana ami puilam te hian nor le ni khachuan andu wang po ni chong lowin an ron cha chuak vele mai hianarin oma enge ni thil ka jal dan tu le ro hriat thiama har sa ma kunin alaron thrilanga te chuan hei Biren Singha hi Manipura hian eng ti khinge MLA election hinile don ti lai le election omle ta se Biren Singha tan hian tlinle na chan si tha in iringem tin tuna hian khitilaya hian in than hi omle ta se a tu hinge chak ka irina tin midang tan hianin tuna BJP Biren Singha le a ho te ni lo MLA dang hiding le don ta se arambai tengol ho te tin UNLF kan ti tele khinglaya meitei hellam ho atang hian dodal na te hi a om theyangem midang hi sarkar na changtur hian ron pen chuak don ta se harasat na antok mai ni ringem ti lai bora kha imudan hrim khan hria ta chakom hle mai hey number 1 a chuanin tuna arambai tengol ho hianin thuni na hi chan antum arin oma achana chu kanhan saito 14 angin arambai tengol ho hi tuna an rengpa nibok
tuna an MP leisim basana jawba ani ne na in kung kai na thatak nei an nia achung lam pangphe hi chu kan ba hiat lo na chungin ama pon ka lo sei to a tuna kangla anti tuna anlal in anlal compound somi puna sonin kan du tokin thu nei na an nei theya chumi omzia chu an MP leisim basana jawba ne hianin I anin kung kai na athale ani ti a hiat theya tin chu lowa chuanin tuna UNLA kan ti te United National Liberation Front kan ti tuna tu madewa nikum October vela ronin surrender Burma Myanmar atanga ron tlan lut ho khang te ho nen po khan tuna I leisim basana zawba hi anin kung kai na hi atha ani chuwang chuanin engpo lo ni se tuna hian malama thil omdan kan han ngai to chuanin I kong khata chuan leisim basana zawba po hi BJP candidate atanga thingkha ani le loi boxi a chuwang chuan thil omdan tur hi I han riat thiam po hi thil hau tak tak ani amaro chu tuna Biren Singh hianin Chief Minister ni nate aron sel don te ani chuan heni an kara hianin buaina chu achuak le ngei tura arin theani achan chu inkan le alo om don huna chuanin keimarin dana chuan tuna an MP nilai leisim basana zawba hi Chief Minister din huna ron din hi aron tumang ti hi arin theina om thlat mai ani achan chu Manipur state chu na na chuanin ani nen tuna rambai tengol ho nen UNLA tene na antran rual ani chuan mipui wan tlam atam zok khachu anthun ngei don ti kha a hiat thei khatani chuwang chuanin inkan tuna ni MLA inkan te lo oma ai maba ka hian alo oma ni chuanin leisim basana zawba le apol ti hian Manipur rama hianin thuni na anmani kuta da ni anron ngai to nge yang ti su keimal urin ve dan le ka keimal utir dan ani e ole alom ome ni mi tam tak tan chuan a ho in ti mai theya amai ro chu khalai chung chang kan zo na chan chu e kan soi fo to angin Manipur buaina chung chang bi ka hi a boi thla khop maya a politics sang zong po hian kitilai buaina khi athuk em maya hei tu ma atang to khan kan soi fo to thina Manipur bi khi chu trong moi lo ni lo se hel ho thunei tak tak thil ti thei tak tak lian tak tak an om em an tam em awang khian in than chung changa te po hian buaina neu hi atam em thina chu chu soi vek po ngai lovin kan tha thawin narin oma chutiang ani awang chuan tuna buaina hi kan unau te buaina hi han ngai tu taila hetia ngai tu mai hi chuanin a politics ang zonga tanga khitilai ro rel tu te anin thak ani lem lo chuan adu rei du viau adu rei mel viau mai ni hian kalo mu ve deuh hleka a chan chu a sarkar berin zong na thak te do tlat maya chumi ni awang chuan a sarkar hi in thak ani si lo chuan Central lamla BJP ania anni chuan an ma ni sarkar na huam chunga an ming chiat theina tur ang zonga ma han law wak te hian du lo ni hian alang ber to a tin an chak zel theina tur le an len zel theina tur ba khi BJP hi chuan an ngai to lem lo ti hi achianga chu chu tuna Arvind Kejriwal an man na chungchanga po hian alang chiang zela Arvind Kejriwal an man chungchanga po thuwa tam em maya nakina a han pa in kan langai thanga tiang hi thil ni phunga ni awangin angin nge thilakal zelang hriat thiam har sa a eng po ni se hunin aron thil zel tura ngai langin a thange enge kan pu khan han soi bel du anem o ole ni china iron soi nangni putu hi tia poisa lampang chungchanga rin tel nate khatianga comment nei tu te kha ka han soi du chu hei poisa du wanga hetia chanela kan unau khobela omzong zung te ne na kut do hi kan ni lawa
har sataka kan ule naute hetianga eile ina te thildang danga te har satna na nel lo an to awang hianin kan phap thei china ti in hetiang hianin kut do in kan unaw kan thisen puizo fa khowela omte hena heti hianin za po don lovin kan ron ti thin ania heng thilpek ron pe tu te hi anin hetiang hian an ron comment po kan ring lowa a comment hetianga moi lo tak taka ron comment tu te hi atu dang ni lovin zo fa te in pum khatna ti chezonga mala tu te an ni ti in han pu che u po ni ila kan pu swalin kan ring lowani hemi chungcha nga hian naya khat po kan ti ching pen ngai long ti kha ngai ka tu te khan min lo riat puyula in thil pek te hi kan thei angin lam kalama kan ni zo u nau te tin he lama lang ching man di lama kan u nau volunteer eile in tur po nei to lova an duty na mun chua san te khang te ba kha tin dam doi lama har sa ema thi sual mai khang te chan puinan te kan man ba kha tu na hianin kan u nau more lama omte eile ina har sat na tok te le tin satang tlang khamen lok lama kan u nau te khang te kha chan puina peturin kan nei ang them te la omte po hi ke chuwa vek tumin tu na hian kan in be me ka tho tran lama tun voin inrin ni ani awangin kan tu bangin thil kan ti thei lawa tho tran ni lama chung te po chu te dan kan nei tu ani thil pe hetianga ron pe tu zong te chunga lom thu kan soya min fiat pui tu ro ka han du chu pathian khonga ina zara ke ni po mutam lo ma ila sarkar pa ina pension min tek ve kan thalo te hianin kan la in som theiani ni angin sumle pai chutia house ten tu ni lo ma ila kan ram le nam kan ni puite kan khonga ina wangin ka som chuang ka som pakhat kalme ka phut ve be si na omni alovin heti hian ke ni poin ramle namta na rongbol kanin tia heti ang hian kan unaw zo fa khowela omzong ten manipura in unaw te hi ekin ni an khosak min ti awangin le kan chanchin riat in du awangin ti in ke ni point heti hianin tlom ngain tam rongbol na angain heti hianin kan ron be ve ramani za po don lovin heti ang hian kut kan ron doa kan unaw harsat na muna khang te zong ta na mal som na in lo ni thina wangin in chunga po athar tharin lom thu kan ron sei le ani kalome